Papa, some a young person na meet you. Mempese that chime wariama warie negu. Before I say I do. A dear foot na ode be mami. Near the kind. One kasa. Baby nimni ho. Hunya uyo. How value you are. Suma osombo. Na hu baby a wokro. So unim ho, na unim baby a wokro. You can pick anybody to go with you. But unim ho, na unim baby a wokro. Ebie wani ma hu the right person. Obetumi de wa abo wa ma motimi akoduru baby a. Ne said discover yourself. Discover yourself. Yes. Who ni paban, who ni ama wo pe, ene ni ama wo mpe. De ehye wo bufuo, ne enhye wo bufuo. Baby apese wo ko wa brabo mu, wo mreye ene wa ho den, wo ankasa ho. Ni baby a wo kro. Nti se wo hu wi a, den na me ne mehu se oh, akosua so ma hwe no. Mehu se ne akosua te. Nti akosua betumi aboa me. Ama baby me ko no metumi akoduru. Ba me amini me ho. Minim baby amekro. Minim dia mipempo. Ere makofo obi abeka me ho. Oh, obi asori. Wakogina kwan ho. O te se car atwam anu wehura tenem. Se eko kasoa. Se eko katamanto. Se eko teshinunwa wehura tenem. Eti afi ekodu destination wi a ehọ na afi wa no dem say boy obi magimi o mayera. Wohu eti hu wa hoden o mra ye ne wa hoden ne obetumi aye ne wontumi ye ne hu onipa no because Bible say ye ware a oye boafo obeboa ye enti no ba bia wo ye mre no ese so onipa no oye den wo ho okay ne wontumi ye no ese so onipa no tumi ye enti ma wani na ho misraw abrante ababawa wani na ho ani da ho aye ninti bibia beba yakwamu bia na yafa bibia beba you see ma o sa wo pa ware a menhwe eto ani nufu menhwe 6 packs menhwe se ni onipa na ato na tade ayone atade na eni te yire no enhwe no because eno no emfa ngoduru ba bia hwehwe onipa ni suban fada damfo fani ni aba adamfo fani ko ofie me say oni be manam oni oba nam boso me miensa boso me nsia no ntumi introduce wo nkire ne namfo oni nuanom ne maame ne papa to hofo because omu nanim no omu so na wo ben wo mu be mu hu nipa na wo pesa wo ne nante ni suban pa ni edi ho hwese ne a otriti ema hwese ne otriti ni nuanom ma hwese ne otriti ni papa hwese ne otriti ni nuanom mema. It will tell you send you bet me send you bet you she said you see treating crofo mo ben no obi kan say be obabi hia be ma bia na opese one ne ware na amaso ibu so ban sa den wan ware no eno se be ma no me ma me ne papa ne nuanom no obo mo trimodin when obusa won say na de na o ma miska ma miska na me na nuanom so besre wa wo su ni bia de nti na wo yesa it when was what no say ebe kakra me so me baba ya busuani. Thank you. It be ma we mean to me because I not there but also me and girlfriend to me mama bi. That is it. But ne ma me ne papa ne nuanom nyina wo bo matimodin we chese da achi bi no ware me a me so me baba ya family one ne ma ekombede wom inti show nipa no se ne one se nkrofo no eti na fa take a decision. Bishop unim se enkomo ayedi kakai me nkomo bi amatete efa omo a bi wo ha bi ko hia young people bi anipa bi ono no wo ho no so nware no oba bi ka chem sase akoso de ntia be ma we mesi me nware no da bia osi madwuma mu anam sa o patches so da bia osi madwuma mu onye adwuma anam busas na wo adwuma be na wo ye ntia da bia na eya na me fa we no mesi adwuma be na wo ye eya na me fa Richard card na my say no na da bia wutimi nya time ba ha because me to me pama de me ye adwuma
Buy no better me chema better no steady no see the be obey kwadufo. That is it. Because bema the be our time. Aye. E banchere. Aye. Enkrofo ye adwuma no. Eti eno e wone no. Ena bema ba ku bi so oba onu su hia na wanware no. Oba no hu ba na ye kwadufo. Because lady no, wo friend na wo mi ofie. Wo ye de me nya hwe. Ade eche wo friend mi ofie. Wo ye dem ade wanko adwuma da bi mani ha. Osue adwuma wo. Wase mani ha nti ene manko. Ene wanko adwuma me de me boss ni hu nti manko. Enti wo he no se da bi se oba wei oye kwadwofo. Enti wo se wo ka. Ebi munya abotre hye. Yeah. Esuno wo hye se de wusi ye wadwuma wo hye se de wusi treat nkrofo wo hye wo ho ne die but ebi mu hye hye body na gina ho no a and moi because you see so onipa no emu nipa obi omu ade no I hardly so betumi ado obi omu ade I hardly so betumi ado omu nipa but ebi na wo so ye nipa ai odo the respect na edeba edi ani di obi do obu obi omu ade no I hardly so bedo because obu ade enko be value because love comes with value. Say me si sombom fama wo no that's right ena ma obu me yes nti eno na be ma benya odo ama yeah benya feelings bi ama na enye nipadua na gina ho amepe wo ne wakoda no enye no nko a but young people na bana say ena no a ne hia wo mo any wedding day plan any wedding day no any say your damn bi na ba mo so say then dress by makeup by shoe by photos by the one day by event you know and no ne hia wo mo any pictures no mbetwitwa no esi suban no okwa akware no papa mo ye hu se suban ye pa ye behu ye hwehwa ye behu ye yi ni free so be cost ye big time akosua man yang nin command cost no but ya akosto nipa bibre se we mie wani na wan hwehwe suban no a it will cost you big time baba pe bi mo ka se nipa sesa eno nso ebi mo ka mo se nipa sesa ebi ana ne say no ti obetimi asesa na obi won so a huhia na ne wo ye but ebi enu 2 years time no na wasesa eno so when you know the right buttons to press na so besesa obehu on sesa obehu because suban de suban obi obesesa no oya ade no na se nani ba no ho so onu no ho baby obi a onu ne ho no not always defending the issue and blaming a blaming game no run away from that person. The obesesa papa kan we so the obesesa no oya ade wo nu no ho esesa yes e ma hu oje ne mfum so tum esesa but the o kan no defend ai nye me de mema bia wo bema bia pema when defend ya no play game blame game we yes enti na me so me yes now would you can now person me yes necessary nipa no necessary den papa on taking responsibility no marry a man or a woman who takes up responsibility or gin from so tum or ya de nya wo gitum onu a wo tu fa cheme e ma wo hu nsesa. One of the things I may emphasize on my book is responsibility. Who take it said dear was said dear say media my brother my phone nya fe na me be blame obia say man ka say ya man ka say men ka say wo on ka say nti na man ka say dabi man ka say ya man ka say responsibility na say ye chew pa wa pa chew na ko onim that one no from so ntum blame game and the dangerous people and because so ye wo ware wo obi ada bia no otene ne nsa you ani obi a ukọ around him my car, my bed, my home, my thing, my this, my me oye pesamin kumnya ene di oti wo kase obi tintin nsa wo ba che se obi o tintin nsa always no enye ne mfom so ye wo mfom so jane je okra nkwa enware di pebi sa da jane je okra ka jane ana wo ena wo solo ye mfom so ya
oye mfomso no inse so obeje ne mfomso atomu no oblemu Samuel oblemu Samuel David ye mfomso a echen Saul de no yeah nanso David je ne mfomso to etomu nti Nyankopon huni mobo but wo ye sentina me yesa wo ye sentina me nanka wo anye se ya nanka me frɛ wo na wamfa na pese me ye den na sese nipa ne nsesa den but ye wo gitum se debi manka sei manye ne yi fa cheme yeah se nipa no eye se wo suban bi kura nye kura no a eye easy so obesesa onye blame game yeah nti wo kasa kire no a obetie ena de wo kan se me my car me no nso e ono no ye se nkrofo no a waye no ho twi word was it oye amia usai oye ahia oye ahia de bia no prepare no ho obi anye correct ono pe no oye correct obi anye correct asem bi ombeka bia no obi ade ye wrong ono pe right oni nyansa si obi a oh hail the king oh hail the queen senkrofo no me won janeje ukrankwa wonim nyansa si obi a onye ne mfom so ntum da bia Mr. Right Mrs. Right obi ani ne agree woni agree dia wo dia wo nya correct obi anya correct ninkwa na ye correct Bishop Morris engomo we dia etiefo enche mama bam mama de ba ku bia ka me na etiefo enne de Bishop san niema we na bebre yansha ede e wori gya yaba no yansha character no san niema we ya ye nipa no tetsene nsa wanhwe blame game wanhwe wonyine mfom so o ye very defensive o ye je ba pam no ho obe pam ma ai apam ma that is the thing be pam ma da biar bo hu se ne nko a